Vele gange le divine o le tanto polkalame o le fu mo le tanto filo inga. E mo sui o le tanto wala leolo o il mai tanto li poti I tau banga o le fam sidonga I lanto to ono to lua sui a fai pule o le ngali o Sam si vai. O le tumita ia Lisa Marie Schmidt e va pe fo I le sa via malu o le malo le sunga ia li o whaatong malama. Vi whilanga ngau lewa maua le tātou whilo inga le rivanga o le hawoli ma le fionga ia lilo ma iawa maina vai misa. Ia wā fwoi le wha wina o le tātou polokalame ma le wha soa I mea sa tutupu I tono le wha msidonga I le fiafia nafi ia ma le tai hawana le. La wha tala wha antua I lilo ma iawa ma lo le whio le whiwa ma lo le sai mai I le tātou wha wina lea o le mafutanga le rivanga o le hawoli ma lo le galui. Ia, tala whafonga mua wha tala whātu fōi I se tātou atunu o whātaitan mai le nei vaenga o le awauli. Ia o le asolua o tātou o le alofa mleanga leo le tua. Manatu o lo o tau whaitu salawa I tātou I lana tau singa alofa mai lea taimi I lea taimi. Ia ai mai se ai fōi o fōfuanga o lo whianga I ma se tātou atunu o I tu e fia le lalulangi ngā luenga o whiau matiute o whaiva ai mai se o whānau a onga. Ia, wa tātou o mai fo I le si uiol nei aso, pe ta I le tuau no ina lava tātou whianga ingai pe ona ia ina ia mawhaiona mau atu sina reporti o tātou whaamasinonga o lo whanga soro nei. Ma lo va tringa le lo yava lo mana tumai le tampo inga sa moa le kanta New Zealand ya fa pe fo il langi antoa. Ola so na fi lena ta wai le mulimau ya ma le tu I fasili le sa fa pe ona tu I dantu e le suia fai pule o le tu malo fa pa lo tale o falenta numero ton e polo to fale ya le ala I le pule rimoni a yafi tu sai le malanda tangi pe ona fa one tu le mantanga al wengo le leo mai le pōna pōli lo mai avalena I sauno mai le fiafia nafi toeanga I tu ton whanongolongo pe whawawina ia le tu ina tu fasili ia pe na suia fo I moni mau a le tu o leo leo o la stulanga na tu lai mai le pōna pō e so mai le fiafia nafi ia ma le tai au na le lai na o tu taliwantu I le potu whaamsina Na mai ia le tāpor kalamia nafi wata ape mai whamasinonga wa umba I le whaawina le pō, ai au alu tāpor kalami. Moli mau ia na maua le moli mau le dota in loa po le o le tōlua le atali o le ala le pule. Le asa iei whatasi malon tōlua I le moli mau Sam o lo whapea mai Sam. Ia, sao mai whafo lato whanua I le taavale o le atali o rimoni ia malon tōlua o le nurse. ia Le la sa fanga solo na umai le ala so o malo na tali so o malo to lu lo na tali ia le tota in loa ona so lo le Malaysia wali e to lu mai le papo via tu pola le ufinga venga a tu pola mai la na papo via fa mautino ina la va tu langa foi le sa ye ni povi na fa ta ya e o le mori maule na ma ya o le tele lava o fa mtalanga a mori maui e to lu ya e tele mea na alu Sam fatak ai le ngia mea ia fa mai le ngia mea ya fa tau le povi ai tau mai tau sanga ia e mamau tu ele la tala mai so ngala le ngata ile le fa masinonga ile umi fo ia le ia moni mau ia ai ngata ile fa masinonga na nafi malama lo nei le tai au o le ana mata usu mai ai ia a mata lo ile I moni mau to o le pule o le company mo ano manfas ia ia le ali o toa mo la ainga mai vai lima ia o le wha mautino ina le tunanga whaile le pena whaatau atu Sam ni povi wa le ta ua pena whaatau atu ni povi I le ia ta ua e confirm mai le tamalea o ai whalingo o tupu ola o leisi lea supply ale foi fala pa tonga I meo ano manfas no winga ave ia manu palangi te pola pe fala lo e fatau atu ia ano mo le fatau ina tu le atu ia o le foi na fa mautino mai ele tamalea e fa alua na o atu Samuel e fatau atu povi e la tu la Samuel fai mai o e povi I o le pal next door o ana povi le pal next door
next door la to ile fatoanga le ia male afionga ya tupola pe o tulanga na le na failo ana leila ia ona fatau le ave siaki ia avatu muni povi na le leila ile amatanga ile ala tunga mua ai o lo le lona lua tu safa mai le pule le pe tolua fe fa le siaki na fatu pe povi na avatu mua Ia. ai ole avatu ole lona lua lola wa pe wa mai le siaki ia fetala ia wa fiu fatali mai le ia le manu palang le na o mai lo siaki mai ile lato next door le o tupola ia mama wailua ia ele oni povia Samuelu le avatu o povia tupola ia le alu fatau ile ni tula ile ano manfas Se fa mole ali lo mai ava o le fa e sa no o povi e fa tau e se o povi wa mamate po ni poviola o povi yola le vaenga le ta wai poviola fa mai na poviola e avatu mai la tupi sa fa la siaki I vaenga le ma mai ia sam ia nya le ala tunga longa lua lola ia wa le se povi va ku e afi Dawson was given a second time ia o le la nga fa kali mai lola ia va ku se povi ekiliba kule povi ia wa fi so nga mai lola ia le next door ile le pa le tupola ia e fa matala tu ai loa e tata ia e whainga ngai o povi ia po man parangi ele o sambe o naina ia o le langa kui o kusa ngaranga ngakai lol mon mau a Tom na o Catherine na whaila na fasili a tasi whail fasili ia ele ien fasili a merchants ele ien fasili a maposua or Facilia, Catherine, if you haven't involved in a transaction happened between Tupuola and Sam. Ikele ia afia I se fata wa inga foile le va Tupuola Sam. Mantua foile eta o Sam ia foni. Ia manu palangi ia na sawa mai tupe na watu le ala ia te ia fata watu ia Tupuola. E mantua mon mauna Sam. Ia le foi na sa tupola ma tau ofe moli maua I luma fa masinonga ia moli mau tupola ele ai ni me fa pena faia ia lewa o fesiringia ilo e Catherine ia le pula o le fale le a fasi manu le ano man fas ia pesa a fia ai pena na loto ia I fata wa inga ia ile se va o sama ma tupola ina na iloa ni transaction fapea se faataunga faapea na faile vale o te bola Sam ia tali mai ia Tom ele ise me faapea na tup na tele iloa ele ia afia ia ele tulanga ia na faangata ele na le moli maua a Tom e lua isi moli mau na so mai ia li fonga mua moli mau le uso si vai malona to lua ia ole moli mau le ia ole tele na confirm ile le tava le rent o le uso la kikio si vaile na moli mau e suafa ia li ua kepi karine ia mai ale sa whenga wenga ile wharepui tan malala ia o le moli mau le uso leo si vai whape koru kausanga maton nofo ma si vai ma Samuel ile lua whelua se fulu au no nofo lisi ai vai tele e lua whelua tasi lua whelua lua na muva ilo ala tau ia na muva ilo leo ngari ile ai nu mato no foi lea mana no foi ile rent property ile no foanga foi le rent le lua fes fu fituna mata no foi vai tele se o le lua felos fu e muva ko ilo Sam le ma si vai la to no foi ya you lai lua felos fu na la to muva na no foi I vai tele le lua felos fu ala amatanga ala you lai lo tau sanga la na muva ilo ile inu Pemaila, ia o inana la tau no fo masi vai ma Samuelu inainu. Ele umi se taimia to o ese mai. Ia ana to o atu la ia le por fai unga lua felo tas. Ia sa so ina tama ta ile leo ile tulanga fo ile le. O le rento ka le na la tau fa nga ina por tava le rent.
na lātou whaongaina. Le whapea whamaile tala tamatai le pea ma le whama sina mātou whaonga ta vale lea. Ai na te leiloa. Na ave loa I tonu le asole na ave tonu ta vale le te leiloa ai o le na whaisa whetunga inga a samalo na to lua le ta vale rent. Ele ta ua la le whetunga inga. Ai na whangata I na le moli mak o te le o maa ua fwoi po le me le fima na o le prosecution I confirm mail to my taile au te loa le ta vale rent. Ma date ma tausanga o mea na no fwoi pe whamao ni san no fwoi vai tele. Ia. Ia le mea ta ua Sam, ia pe san no po fe san no fwoi. Sa siringia fwoi ta mai taile. Catherine, ina taimi le ana no fwoi vai tele. Lua fe lua se furu e sa ona no fwoi. Movie no uia I ulai lua fe lua se furu. Ai le fai unga lua fe lua tasi mu wakusi vai ma Sami no. Ia. Lato no fwoi ala ia le lua fe lua. Inu. Ia. Ia, sa fasili la, Catherine. Au tau no foi la I nainu. Na eva yo foi ngaluenga Sam ia e sau. Le fale insinia o e sau. Eva mele le uso lo si vai. Ia no falongo ala foi ngaluenga I vai usu le insinia I vai usu. Awa ngalo ia te le ngole insinia. Le maua le tamata le ngole insinia. Ia, na ema na tua se aso whanau o lo tamana. Foi ele watu tu fitu tau sanga o lo tama. I vai tele. Le whapea na whatupe o mai Sam si vai ia sauni uninga mata penanga las whanau lea. Ia e whamaita mai tai lea. Ia e sa whaia le las whanau. O I sa whaia le lotu. O le mana tua. E kuloa leo o Catherine. Ai leo fia le leile sa whaia le lotu. Just to refresh your memory. E man tua o fia le lei pe a le na whaia le lotu. E mai ia ta mai tai lea. Ia sa o le ia. Ia o sa Natali fa tama ta ile e sa o Sam si vai na fa tupea uma ia mea uma ia o le asfana Ia. Pailo le o Catherine ele o maua mani fa mau ngai le car rental le na mai lua ta vale Iaso mataimi o ni ngofu na rent o lua ta vale le Iaso mataimi nei mani fa mau na mau ai Ia, ai mai kailia. Ia, sa o le. Ia ma umailo ina mon maua tama ta ilia. Ta pena foi lai lon to lua fonga mua. O me foi le ta sina na fa pena ona tu ifisili ai. O le ta vale rent. Ai sa la lon to lua fa mai. O ta vale na mai funway rental. Ia. Ia, o le tu o le terrace silver vehicle. Over maleono masina talu na matafonga saulon to lo fa mai fa masinga e sa kama lo fa mai over ono masina o matafonga le rento le rento le fa tupe se mo si va ele ta o fa mal maule po ai fa tupe le rento ele ta le questioning of pena ora confirm o dates o aso na no foi ma si vai ma Sam ia ma confirm sa le rento o te loa lai ua mata I elect defense ia male prosecution foi male a fionga tamata I whamasino. Whamatalanga ato toa I la toni. E pina o nei vaenga ia na tongi e fia confirm, e koe confirm mai. Ia la vaenga ia le tai au. E uman mol mauna, po se mea la talata il se full tassi. Ia. La talata il se full tassi. E uman mol maui e tolu. La ike puwa. Mata mai e loi na ia le moli maua le li leo len tatou whatatali e o Jeremia sua. Ia. Mata mai e loi taimina ia e Jeremia sua. O la na moli mau, mai ale kaiminga e o mali kaiminga I funga mua lai na kula ia le mia. Yo mali taimina le tatala no ai. Na e maua lilo mai eva o hawa enga o talo sanga a lo ia le tu te e ma le tu leo le na tu ina tu le fam sinon a fi pele. Ia, na wha pena o na wha iloa mai e talasan tae au. Le fionga tame te fam sino le tae au. O mo na wha I tau la na wha I unga I submissions. Ia. Ia, o lea na o te whasiringia wai makwa alu al wha I kau wha palangia a talasa. A le tate fia maua se me le application o aina apalai
Awa fo I tūlanga mawhainga na apalai ai. Mau paula mo mau le whai whapikoa submission se. Ia, ale o te whasilia tu nei ale inafu. Na o mātou o mai whafu malolo mai ole ia matanta po kalami. E whamele inafu. Na iei mea na apalai kwaingia le defense le tawana whaonga ina epe le tawana whaia le moli maua a Jeremia. Na apalai la pe tali le court na whailata submissions. Se ka ofi mai ali mai e iai va e ngana talo sanga tuai le tu te o le saule. Ia, e va e ngalana ave le tu te le tau ona wha malaula wina pe a I le moli maua Jeremia. I to tono o le wha Ia, I tono o le wha masinonga. O le tala lea a le nafon whai mai nei ati au. A le wha atali le tātou kopi o le na whai atu i se kopi au mai tātou te manino ai. Wa tātou tala noa le mea lea. Mari. I le tūlanga la le moli maua Jeremia. Ai o le na wha atanga le moli maua Jeremia. Ia, o le tūlanga la le na i na whai lo le moli maua Jeremia la le la kalakas fukas. Ai, taiwan leila. So o maposua la kolosi taimi nei. Uma ia kolosi a tula I mai ia la kalaka I le kasi a matai le moli maua le kolosi a Catherine. Tula I mai ia Catherine se I o mai le afa le lua nei. O le tula a makaleo leo margins e pe e tasi le tula ia la lawa ona I lua ia maposua taimi nei. A ia moli mau mai Australia nei le fiafi. I le fa. Through video link e to lua moli mau e fa pe moli mau mai nei Australia o te tau mate pe ni leo ai o atu ni trainings po ila tau foi o fai malanga atu o le la moli mau mai through video link so me nga le kope ko le moli mau le ai le mia o te fialu e moli mau ia po e moli mau ia o le moli mau ai le mia o Jeremia su o le ta ai lua le ofisa o leo o le moli mau lona se fulu le lisi o moli mau a leo o le su o matai le sua famisa mai le afio anga o palauli o le mai e fai ai sa lenga I sa vai e foi le isi ona pito I sa le longa o le lua fe male lima na matai ona fai ngalwenga le ofisa o leo o ia o se ta ai lua e te sila fia Samuel usua ia o Samuel usua o te iloa lo mātou a inga I sa le longa. O le tina o Samuel e first cousins ma ua. E vava o tina o Samuel e first cousins ma ua. E vava lantala le a inga leo o Jeremia ma Samuel. Ia, ma lata. O Samuel lo mātou a inga o le upula Jeremia. Patoa o malama e por se fulu le luas futa o sanga o Samuel. O te le iwa ai mua ia ilo mātou a inga sa le longa fatoa au loa ina ua o atu. Ina ua o atu o lo nephew le ali ilea. Ia ai a fepulea. O fepulea I o lona tama e first cousin ma ua. Tama o fepulea ai e first cousin ma Jeremia. Fepulea I le sa avea ma faipule. Ia fepulea I fai mata... Sua. Sua. Mali. Le sa avea ma faipule, sa avea ma... E ai se... Tau whale tonu mai le tātou so ta inga malafionga ia lilo mai awa I le riva ingo le hawauri. Ai, o lea whatoa tau amanta mai e le fionga ia lilo mai awa. Ia le moli maule pe ona tātou tali e le totele. Leanga o I lea na maua I whawhatala fuilene. O lea wha mai nanga I le sunga ia Samuel. E whao I la na mata upu. E le ngantai lea. O le sunga ia Jeremia le whameo na anko pela te ainga. E tau wala manga o le wha masinonga moli mau e pe o na wha ngā solo. Wa mai o I le na ave iei ma le telefoni le na pu e mata o le maliu o le sunga ia tu au. Ia se tātou tali la titi. Ia le toi tali mai o le saa o le fionga ia lilo mai awa. Ia ai o au le tusa le alo ne nefu malo nefu le neivaenga o le awuri. O na o leo te tau tuli mata ia. Le soso o ngā mai o tātou moli mau. E le nganta I leo kolosi I le aso ana nafi, o le pō ana pō. Ia mi sei la le tai au ana leila.
E o le la tu tau whaanonga tu i le sauno, ngai an sauno i eile whionga ia lilo mai awa i le awa uli nei. Ia o le pei tau fōringa mai lanta mai tau atu. E pei umalawa ni povi e le pā povi e stoi ina le i tua. Le na wha pēa na wha tau mai ei povi. Ia po le na au mai ei povi. E le e pei e fōringa mai voi le lanta i ta mai tau. Pei a o le ngakau kū lei i le vaenga lea e lantou te fasia. Ia ma wha pēa lea o na lufi-lufina ia manu papalangi fo. Ia ma wha tau inatu. Lilo mai awa o le wakoi rewind la ki kuaraka koaka. Ia e toe fio mai o matoe tala au mai. Ia se i wha au au lau sau noanga le vaenga la au li ali. Ia, e sa lei lava whanga mua o le ngai rewind lau tape a le al wakwa o le wata o le whamtala nei e Jeremia o le tanga ma whipulea. Ia o whipulea e o lona tamai first cousins mai Jeremia. Ia. Ia, whesiri loa leo le inafu. E isa pi tanga o Sam ma whipulea. Ia. Ave mai a Jeremia o le awali ia e second cousins la ua. Ai first cousins ha uma o la matua. Oh. Ia. Nongo inga e kausonga la ile skepulunga lua le awali ia. Ia. Ai kausonga ia Jeremia ma matua le awali ia. Kausonga mua. Ia. First cousins ia Jeremia ma matua. Ai cousins ia ifungi. Ia Sam ma ifungo. Ia Sam ma fepulea. Ia. Ole awali oi e second cousins. Ole awali ia second cousins la ua. Ai first cousins a uma o la matua. Mari. Ia, ole ale no ue ia ile pitanga leo oto. O sale longa il no fuanga o malita ile pitonu o salonga. O lato a inga lea e ta iai. O nae te iloa le mata upule ya Sam mawhepule ai. Ia o lea lava. Ia, fai mai sau mau. I tu sai mta upu. O le tala lea le prosecutor le sunga ia atai malangi le inafo. I le vaenga toa la ufai ngā wenga sa o le traffic i le lua fes fuluiva sa o le traffic le traffic unit o le vaenga le ofisa leo. Le lua fes fuluiva na ave ese mai ia uma le traffic ave o le general policing o le au nanga lau tele. Mai ai leo ina le general policing po le TP o na ave leo a ui faleata. CID faleata. Luafe mai le tausanga luafe lua se fulu. I le luafe lua tas. O le aso lua tas ese menga kupu i ngai faleaka. O le aso lua tas. Ua ngalo ia ke le masina. Sa o manava ila usifi. Wa usa o ta ita ile po manava lea. O na nga ile le fale malolo. O le anga kuli alo ia defense ia le mia le mea lea. Mankua le famele mia. La solua se fulu, o le masina leo aperila. Lua fe lua kas. Sa whainga luenga ai, ngaka ika ia i le sifi. Ai malama i forka ia o le lua fe, o le lua kas, aso lua kas yo apelida. Ia ka se fulu. Ua manava. Ua manava ala na sifi. Sa whainga luenga le po, e mantua oe whangamua. Early hours of the 21st of April. Lena mali waitu Mali lo por fala blavi. So asolua tasi la na asolua tasi lo wanga il fale la asolua tasi o tele ilo aina se me na tupu. Sa o malo lo mato ainga na solua lua fato ato ya e mai le asolua tolu ma o iloa le fala blavi. Na al fala blavi. Fala blavi se taule ele ana afia se ta avale vai tele. E report ia al mato officer. Sa o mawaina o mato officer fai reports. Mato wai fo li poki venga ala wali ia nga o attend ia le. Ia le fala blave ia o kle fai li poki o le mena tupu lato sif. Ia o le la kulola ia le mia. Fai kaulo li poki ia o ngai loa le fala blave le tupu po. Po la so le va vea o la solo tasi. Ia. O lona pitanga. E so pitanga ile fala blave. Ele ai masa upi tanga e winga i su enga le ni mata. Ele to fia fo ia o le au su ile au su. O te a te la solua tolu. Wa le ai fo se su enga mafale ata. Wa au mai le officer au tupo le traffic unit.
Ia, e leisa pitanga o le mol mau ia Jeremia, leisa na pitanga. O tu wa inga Sam. E mai ia Jeremia, wa leva na nau le mata upule ni. O na sa o tu wina mai le la o wha matalanga i le ofisa o leo a o whainga luenga i tua sipi. Ia. O mātou le la mātou oi i Amerika Samoa. Mo wha mawai i lole le aso se fulu o ke topa. Ona oi ona o wha mawai i lola ia lea mātou te anga i Amerika Samoa. Ai ole aso se fulu o ke topa. Lua fe lua kū. Na oi loa ai tua inga ia. Na o maua loa tua inga lea. O alo whala o wha matalanga. Awe kukuila nga. Ia. O e maua maua wha matalanga awe kukuila. Kusanga masaua o maile na wha mawaenga i leo o wha inga lwenga i tua sivi. O ia o i Amerika Samoa malona ainga. Ia. Ia, o e kukuila. Ai pop upload aso se fulu leo o ke topa lua fe lua kolu. Tua inga Samuelu. Na o maua loa tua inga. O alo whaila o wha matalanga masen mai le ofisa o leo. Fa mole. Esu e ina po o le alo wa afia e tu sai matu wa inga ia. No winga i le mai tau antu lilo mai ava wa ula vefau e sauno. Lua fe lua tasi, lua fe lua. Ia le lua fe lua toru ia o ki topa e saulo i lunga markala le. Ia, saule ia. O tulanga na. Ia, o le ala u whaalongo i ina wai. O le ala le me na whaina wai whaalongo i tua inga. O whena e whaalongo i. Ia, na o whaalongo i tua inga ia mo vai. Ia, o whainga luenga na le pamkesi. O se kesia i Amerika Samoa. Ia. O ala tua inga le whapea na nga i atu Samuelu matu ina atu le telefoni ia tia. E o mai lava le taimini. O tau mawhau. O ana fea, ai o le a foi le taimi na watu ai le telefoni lea. Ai pe whape i foi le telefoni lea. Wow. Yes. O le whai mai ia le mia. Ia misa. Kusa kua inga lea, whai mai nga ia Samuel wa waku ia i whale aka telefoni. Ia. E mai Samuel, e o mai lava i le kaimiringi, o leo ke kau mawhau. O anga fea, ai o ngā fea, ai o le a foi le taimina a matu le telefoni. Ai pe whape i foi le telefoni. Ia whawaulau mag, ai mai se whamatalanga i whapea, o a una avatu i aile number plate o le taavali, a le na afia, na mali wai tu au, o tango tā i lau telefoni, ma o whai mai, o li mongi o ngar ka avale lea. Ia, whamatalanga ia, tā uaia o Samuelu, ai more sila fia. E le mawhaina mātou sa ilien tā vale le mātou post lei whale ata. A whape en tā upu i whale ata e a fia ai, manua, mamaliu, mātou te tapa mai le traffic, e su e mai ai le ownership o tā vale, ma le itu a inga tā vale. Ai re mawhainga ka i rungo skere fongi e peo na tā ua le mori maua li. E le mawhainga ka e se kere fongi. E le mawhainga ka su e se kere fongi e se leo so sko inga leo a whape lele pou i le makeki e whai mai. Anga e lako e whai ia kai fuala pe mawangu mela lea po i o ngarka vale lenga e le mwhain whai siwe whape na. Matau tia so. Kai pelan melen whai mai ei Sam na alu ta ile na alu ya Yeremia ai laku whai aku i le number plate kangu Yeremia ka lang kere fongi whai mai ro ia. Oni mongi o ngarka vale lea. O le mele sa tuli e ale le sunga Yeremia i le tulanga whai lele ile ia laku Sam e whai ako e whai se search o le ka vale. Na tuli e ia defense. E le whai aku Sam e ki o e whai se search. O le nga lako Sam ai e kangola o lau kere fongi le ka ukongo whamkalanga Sam. Ai e whai mailo o tā vale a limoni. Ia. Ia e le mailo po se search la ke whai apole. A le u whai mailo mol mawa ia e le mia. E le mawhaionga sa iling ka vale i nunga mamako kere fongi. Ia. Teilonga ai. E au mai kai le traffic pa i se whalamlawe. Su e kule ownership ma le ku ai ngā ka vale.
O le o ai America Samoa, le o toi fo i tuel whamtalanga le o mai le anga i America Samoa. Ia. Na so luas fulua o se te malua fe lua lua. Na o whama vai matua sivi mamata wanga i atua i America Samoa malo a inga. O le mafua anga, o le asia singa matau mawhai sa ili lumanai mo le whanau ma le a inga. Ia. Ina ua uma ona o tu ina maila o whamatalanga le ofisa o leo leo. Ilo uma siasi teli. Itu ua inga ua whaia ia te a. Na o maua iloa i le taimile, le text message mai a whipule a. Sa o tango loa screenshot, matu mai tonu o le whamasinonga, o se evidence, o le natala lea o le watu wailuma o le whamasinonga ia whi autus tu sia ia a. O le whi autus tu sia la, ana abatu a whipule a, na senda tu a whipule a. Ia, o le tala mua le watu le whi autus tu sia, whapea. O te fia tala noa ia te oe, ai lea a fia ai lo ta a inga. O le message la whipule a. Ia. Ia, whai aku loa ngā message aku whipule ai pena vili atu. E whai mai lea, ngā message aku le messenger. Ia. Na lafo atu le whi autus tu sia le messenger. E sili atu po le a se numera e mawai ia. Na o tango le atu mai e le numera lo to lua e wala au atu ai. O le afiafi lava lea, na vili atu ai whipule ai. Ia, mawhapea atu, e fia maua le mea tonu o iai, e a ngai atu matatala noa. Tala le afpule ai. O le e vili akupule, o le fai akule kala le afpule ai, a o le upolu, a o le nei Samoa. Ia. A o le America Samoa i remia. Ia, na ngai atu ina ua o tau ina mai eile nu o lo nofo ai. E o malanga koe lo fpule ai. Ia. Tau nu o atu fpule ai, taimi tonu a lea, sa vevesi ai foi le social media i tu ua inga i le official passport le na malanga atu ai whipule ai. Mai. E man tua taimi na Alu te mana whakamua. tua le mea na wale na la langa ai fo ia whiranga no whaalia. Ia ele sunga ai le minister lango le na fai taupo le sunga ia whipule. Ia, sa le taimi la na le whapera mi o taimi tonu al na le foi vevesi ai lunga social media ile mea le ia whipule ai mal passport le Ia. Tau nu atu leo whipule ai. Na piki leo piki a ule taawale Taipei se Tucson. Rent. Ia. Mati e ti e ai loa yutu lei. Lati e ti e loa yutu lei. Matala noa lea ina wa uma na pakal taawale. O le whamatalanga a whipule ai. Ia, masalo ai wa e sila fia le mea lea e tala noa mai e Samuelu i lunga o social media. Tala lea whipule ai. Ia, esa o leo ke fia maua ia Samuel, o ia lea ia whipule ai. Mali. Ia, koe whai aku ia whipule ai. Toe lava o oi, o na maua loa leo whaanifo le mea le fia maua. Toe a o oi, o na maua uma loa leo whaanifo le mea le fia maua. Ia. Ia, whesiri roia le mia o lea kongoa le mea lea. E sa whapea mai whipule ai ia te ia. O te manao e te ioe i le mea le whai mai ei Samuel. Sole. Si toi sa uno tasi mai a lilu ea. Ngā la ki e utu lei, le la koe alwa. Na la ti e utu lei, pakal ta vale kalangoa ilo inga. Whamai lolo whamatalanga a whipule ai. Masalo ai wai sila fia le mea le tala noa mai Samuel ulunga social media. Ia e whaku ia, o au leo ke fia mau a Samuel. Ia. Ia mantua foi le whamai na le fia tu wa inga Ia. Ia, whamai rola ia leo whipule ai ia te ia. Toe lava oe o na maua leo whaanifo le mea le fia maua. Pesiri a kulo e lang ia le mia. O lea kongoa le mea lea. Ai whamai whipule ai. O te manao e te ioe le mea le whamai ei Samuelu. A olai mana o ia le sunga ia le mia e sa we fa sa ol fa mtalanga Samuel ulanga wa fia i lona tamali anga O le ngare fia ai kala ia wa Samuelu ave lunga o kala ngalu ia le mia ave le telefon ala ko e ka ia le mia kongo lang telefon i le ngumela le ngalo ave number plate e man tu mai tala Samuel
Ia. Ai mai o le ka vale le ala. Ia. Le telefoni le na ia avea ia ele mia le ka we Samuel wala ye tonu wata o le ta vale le ala le pole na o te tu a. O nisi mea sa pu e ina le pole na mali we tu a. Ia. Ia mai lo ele mia o inana o ilo ai. O mea nei e fafau uma ina wa uma ona tala noa mai sa o fa iloa lo iai. Fe pule ai. O e iloa le ngā luenga fa leo ma le mea e tupu ia tea. Mari. Ia sa o fai fo iai. Ua mai au na avela o fa matalanga i le ofisa o leo. E su e ai. Ai sa fa pea mai. Ea. E le mawhai ona e to e whaia seisi au fa matalanga. E ese mai lau fa matalanga le wa ave i leo. Sa. Maka ukia lilo mai afu. Ia. Faku i la ta whanongolongo tu fo i lele whaatanga ta whanongolongo. Soli, maka ukia le mea le pea whai e wha mauni. Ia, ona whai mai lola i, mai sa o whai lole iai. Mali e lau fina ngalu. Alu o e tuli au mea na. Ia. Ia, o mai lole ngā la kalangoanga le aso lea. O le aso na se so o ai, na to e piki ai fo i e fipulea. Ia. Ngā ave leo ia i leone. Leone fo leone. Leone. Leone kukuila o leongele nge. Ia, ngā. Na ave leo ia i leone. O le hotel la le ta ale sunga ya Roy au sangi. Ia. Ia, o ia foi lea. E ona le transit le i mul fanua. O le maule o le hotel i America Samoa Roy. Ia, o Roy foi o nga inga le transit le motel le i mul fanua. Ia, sa matala noa i le hotel. O i sa mawhawhasanga i le leia ia. Tilo mai whipulea i o mata. O tilo atu fo i o na mata. O lea sa tala noa mawhaalongo o le mea la lea. Ngā we ese whamasinonga. O kei loa ele mwhenka kofa sa lawinga. Ia. O le call le na whai o le call atu nei upolu. Ai whamai i al whamasinonga. O le include ele third party. Ia. E o le hearsay. E mantua foi o le hearsay e au maile i lona i le tūla fono. Ia le lai whamai. E le mawhai o na mention le third party lea. Ia. Ia o le e tau sa wale le mori maua Yeremia. Ia. O le third party le sa tala no atu. Ai o lai i la ua mpulea i tono le. O le potu le. O le i la ua le hotel. O le sanga i mafulea. Ia. Ia. O le lana ta ofi ai loa le whamasinonga. Koe whamangaku ia le mia le hia sei. Ia. E le mawhaionga e mentioning a third party. Ei tai. O le tala le le mia na tongi me le whamasinonga. Ia langa o kala ia nga whamakala mai e pulea. Ia. Mai o tala ia na whamatala mai e pulea. Ia, ai langa ta ofi lava langa o le hia sei. E le mawhaionga mention le tangata le e lona tolu. Ia umaloa, ai tau nuu mai loa roi au sangi. E se mai loa le mea na tata i eila mātou talanoanga. Ua ngā i le mātou talanoanga e tau mawhainga o mātou pepa mo Amerika Samoa. Whai wha kope ia ma pepa e keimi lea le ua ke ia ua suide me karangoi. Ia, ua sui le mea le mata upu. Ua ngā i loa e talanoa sao i a lātou pepa ia mo Amerika Samoa. Ia, umaloa alu whipulea i le whale le tāua. Ai a ngā i roi lana whanau e au mai sa mātou mea ai. Ia. O le taimi loa lea, na o waru ese mai ai loa, ma o vili mai ai loa le ofisa o leo leo. O na o mautinoa, o le mea la lea, o le mea e whawhau. Na o wala au mai. Na o wala au mai le ofisa o leo leo, o te fia maua le numera au apa au. Ia. Ia, o mai lola ia leo le aso longa lua. O le lona tolo aso. Sa to e whai atu ai e alu atu e pikia. Sa koe whai akwa ia ia pulea ia le pikia. Ia. Ia. Na to e a ngā e atu fōi au walu e whai e whaatau wala u whanau whangatongu. Na alu atu le ta avale lan mū lava lea pese tū son. Na alu atu la ma avatu le ia ta whale.
o le tangata leo le lato i tu malo i sa lenga e mai fonga tuli. Ia. E o atu o usavali mai le ala lau papa o le ale whewha kau le i whangakongo. Sa o tu e whaatali mai lana alu atu o lana tala lea na whai atu i atea. Ina wala la koe o foi o kala lenga whea kia ia le mia. Na o usau mamao o na olo mana o i ate o i le mea lea. Kala lea fpulea. Ia. Ia, whaila ilan tala fpulea. Ele aise mea o le a o tu e le tu lea e te anga i mai ai. Ia. A whai mai fpulea. Ia e alofa la i atea. Au alawa nei e whailoanga i se isi le tātala noanga lea. O le tala lea fpulea ianga ia Yeremia. Le tala lea fpulea ia Yeremia. Ma wha ma vai ai loa ina. Ma malanga mai ai loa fpulea i le asu. Le anta usanga le arsiri lea ale loia. Ia. Lua afe lua tolu pe o se tema e ale masina. Wow. Soli. O le e te ilo mawawau lilo mai awa. Ona o le sa nginga i lungo le ia le whaunga ina lea po le tomo whaile whao ngā le diplomatic passport. Ia wau tamana ia tono nei te sila fia lilo mai awa. Ia le whaantinonga fōi o le vaenga o le malewa le mwhaiona whaunga ina i lātou. O le hanga wa e whaunga ina ia tātou tusifolau ia. E mai tauina fōi nei le malewa le nei au kilat. Ia le tūlanga lawa le tasi. Ai a whaila e wha maonia le anginga ona o le mafuanga lea lilo mai awa tanu whai. Ia e se au mai alo whiranga. Ia, o na toi whasiring ia a wafo o lewa. Na toi whamanatu mai e Yeremia ia le whamai o ele mea pa u ile la whailoa ingalo na lua. Whailoa ingalo na lua mal whatanoanga. Taimina maa o mai ele hotela roi na whai mai eipe o te whiatala noa ia Samuelu. Ai sa o tali ai, e tala noa ia Samuelu. Na tala noa la Samuelu. Na visi atu Sam, video call. Ia whipulea, na visi mai ia Sam. Na whaile iai, o lea ua maua la mawhasota inga. Ia, au i le sate e nai fo i ai fo ni, e Catherine. O nai, o le tuina i tonu o Samuelu. Ia. Ia, sa mawhailava ona whamatala i Yeremia. Ia, sa eva ai ke le fongi lea o fasili lea al prosecutor. Na eva ai le telefoni mai e tala noa ia, eva ai e tole tala noa ia Samuel. O lea, na ova ai atu, o lea tala noa o Samuel, o lea tala noa i le telefoni. Ia, ona muta ilole ina o le moli maua Yeremia. Ai alu le kolosi mua tamaita ilo ia Catherine. Ia. O le kolosi a Catherine e afoini, o le tūlanga foile le e pepelo Yeremia, na tele i le lantala le fai mai, e na tele i loa ina le mata upu le nei, o na ele i fai ngalwenga i le pō, na mali waitu au, le mawe au. Ia, o le kolosi le wa amata. O le kolosi le wa amata, mai Catherine, e ke pepelo lau kala, e le ai mangi wha maunga o ni tiute, tiute leo, ma le tau sifi, sa iai, ia, o mai luma whamasinonga, o le wai sa wai fai mai, e tele i fai ngalwenga, mantua, sa e tai sifi la solua se fulu, up until le 10 a.m. le 21st, sa wa mai lau sifi la solua se fulu fa, o mai i le se fulu le kai au la solu futas, e ke le fa longo le pisa leo ia nga o aku le pole, nga attendinga le fa la vele na tupu i vai tele ia tua. E tele fa longo ia, mai ele mia le ai, o tele i iai le vaenga na o attend. O tele i iai fo i ma o miloa le fa la la o attend. Mantua ese sifi. Ia, o le tūlanga le fa mai ele mia ia, ilana mau, uma me al mako sifi o kele fa longo ia i se fa la ma to wo ma to ia ta se fulu le tai au na soi.
Walo malolo ile asolufulua. Kwa usawa la soluful kolo au kau mai lo li poki ya ufai kau aku. Ol falam lavelen kupu le vaveau. Ola soluas futas. Ia. Ele fa maonia tama ta ilo ya kefrin le tulanga le fa mai pelo Yeremia. O lea sa fa ingalwenga ela ikiki le ofisa I faleata ele to atele se staff e pumo mo foi ele se ofisa la po o le ele ilo ko ile kula o le ke fa ko me ia ke le ilo le ku o e tau ona ia iaiso na malam la maanga ile fa la bele o tala le tama ta kefrin. Ia. E ke le fai mai fu saukala ile melenga receive le ponga se call o se fala blavele al waku ya le ai ole mi fonga muanga kuli le ai sa notebook le ai se me kasi anga fama winga ai kai mi ole o me ia ai ila usifi ma matai mina fenga wenga ai ole mewa lai ona epipelu onga Ule se kalangua ya Sam le next day. O le talana le lo ia le kolos. Ia. Ia. Ma ko fa kalanga Samuel. Ia. Len fai mai umalong kupun mela sa lufu kasia na 22nd alu lo yoi fale aka. Ai nga fai mai falang kala. Umalong kupun mela sa lufu kasi ba bea ol po ole lufu kasi the next day alu lo fai ngalwenga. Emen tua mela ilua le tala Ia. Na lulo le yo le fale wenga le pule il te malo e sua fai e sa. Ia ala kurola ia le fai kwa ngalwenga wale fia ia isa ulo fama malolo failang fango il fulua. Saulo fale ya sivai. Ia. Le sila kala le asam le fe winga le ala ona fai fasili le Catherine. E ala ona le manatu le reason ke ala ona pepelo il fama sinonga ona na tala noa ya Sam le isia sona soa. Ia. Le ke tina inga mea umange. Le ke kama fai nganga kalangoa ya Sam on the next day. That's the truth. Yeah, eva mai le mia. E afia langona il fa pe mai pepelo. Ia. E utele olengia ina il fama sinonga. E ile o leo na ngai attend le mata. Utele itala no fo ya Sam. Sa o malo lo le aso na so o. Ia. Na tala noa ya Sam and mai lo le Sam and o le fai mai Sam o le na tala noa ya oi e ke lo le ngai e ke lo ia e ingu pia e ai aisa e mai ele mia le ai o te le lo sena mea e te sila fia e no foanga le Sam e mai ele mia e o ale me ngo foi Sam o ke le lo sa e ta o le fama sinonga e fai mai e te iloa ina le Sam e fai mai ele mia pe yanga o fai lo aku o ke iloa le Sam o lo nephew pa wanga le me o ke iloa Sam Ia. ilo mako ainga o lo nephew lo mako ainga sa lo ngai sa le longa ai mako le iloa le me ngo foi Sam ma le personal life o Sam Ia. o lo na anko tawa na iloa le me le la fionga o te le iloa le me no foi ai o te iloa o Sam o lo nephew Mali. E ke iloa fo ele fai ngalwenga Sam o ke le iloa fo isa fai ngalwenga si Sam ia masalo la kali le la fai mai iluma al fama sinonga e te le iloa oi on masalo la kali le lo fama sinonga e te le iloa insinia lo nephew lo nephew insinia mai ia ai lo nephew nga o ke le iloa inga fa ka se insinia lo nephew ole le vaya nga kuli e me lo Catherine ele credible le fama talanga Jeremia Yeah. and it will affect your whole evidence maya afia ila mau akoa you're trying to say that this happened on the night of 21st to 22nd ole ke kama fai me fe mai o me sa kupu le pola so lua kasi o la so lua le va vea o la so lua kasi nga mali wai ku e mai ia le mia ia va fa moli pe ia le winga la ukala o kere ia le fa la velave po le team nga o attend le fa la velave na tau ma ia le vala ele ai maso ma le ala na le iso ma lam anga ile fa la velave le ia eta sila fia e fa nga e samia
ia fuala au fasaina na fo te ilo o ia le ave fa matalanga i leo pa malmoli o ke le ilo se personal life for ka kai ngoia sa Ia. o te le iloa sona involvement i se fala belavi fa toa o iloa Sam inga walu fai melanga kala le lunga social media fa mai o ule ngola kwa ku ile le ngala kwa ku ke fong Ia. ia kuli lo mai ele mia number plate le mele ke fai kwa i mele fa mai ei ora o ele nga ngofo ma Masu el number plate. Ia. le number plate na e fa iloa e te le iloa al telefoni na fa nga e Sam nga aba ko sample fa mai Sam o Samsung 18 lang ke fong ia va ai fa moli o kwa makwa ule iloa po nga fenga mai se ke fong o ke le iloa inga fongi falling o se ke fong ia ina wa umana tal no ya Sam ia lo e fa iloa le officer me nga aba ko Sam ya oi mai ele mia le ai se me fa pina na e fa ali fo itangata o ta vale le na fa nga ile ala o le Land Cruiser you know le ala ia okay lo le ala fa ipule okay le lo sanga vale na e sila fia ta vale le Land Cruiser ave limon le ai e te sila fia wale e te fa ngalwenga la tai vai tele esa o ke fa ngalwenga la kai vai kele ai o ke le ka muli va ai ka vale limon O le mea leo te atai ni te uwha pele tunu po le mea te atai. O leo te tau wha pēan tu lilo mai awa. I le manantua i mala wha longolongo atu ia Jeremia. A sa wale fe sili e wha le fe tau. E alua ko fwere kali e wha le fe kau i ariru. Ele ma i fwere kali ali ele mia ia. Ia, o lea ia, o mea ia i whamasinonga. E tongi ale fe sili ale defense po le a lava e kau aia. Ia, ai, e tātou te tilo fo ele tali ai ele mia. Ia, o lesi mea, o le, ne lesi sa i tangata na whai atu ia ti oe ia, whaamuta loa le, ia whaamautu le maule a Sam. Ia, o ke lei no, e ma whailanga ka o mei ka ngaka ia whamonmoli, Ia, o tangata le na whai atu ia oe, o lesi la mea ka ua le, ele revealing ele lo ia tangata, ai whamai. O tangata le na whai atu ia oe, ma whaatonu oe, ia shut down le mea lea, Orimoni, he is a powerful man. Ia. O lea le winga. O lea le winga o le sono. E tangata i na whai atu, e tangata le na whai atu whaatonu oe, Lau se su enga lea male mea lea. Ia whaangata i against Rimoni, langa he is a powerful man. Orimoni os ka mawalunga, ka waloa me whapena. Ia o ila le na pena au mai e lol fautuanga le tamatei whamsino. Mai talasa, it appears to be beyond what has been accused in court. Ia. Kusa wa ele mea fwinga le wa mamawa kui kua le whamakalanga le wa whai anga ia Jeremia. Ma le mea lea i luma o le whamasinonga. Mea lea tu wa ia. Ai pei whainga leo se mea whailele wa pei mea whainga le whunga mua wa ke le wawe ke le lau o luma le i ilma ka upu. Ia. Ia, o le tulang whapena, le lana sui ai loa na rephrase ai lol fasilia si tamaita ilo ia whamai. Someone instructed you to get rid of Sam's evidence. Ia. Usale winga kongwanga fasilia Catherine lengko e ngofu moko rephrase loa. Ia. Mai o leana wha atonu o e si tangata. Ina ia tia i le wha maunga o le mau a Samuelu na awati ati. Oi, mai ele mea, e sa o ngā mea, e le mse mea sa o ngā mea. And that is why you went back to Sam and took his phone. O le mea langa ngai koe alwa ia Sam, a melang ke phone. Ia. Mai ele mea le sa. Na e mau alo le telefoni a Sam. Ia, o na wha atonu ina lo leo oi, e wha leanga alo le telefoni a Sam. Ia. E mai ele mea, e le sa o ngā mea. E mai Sam, he repeatedly came to you to get his phone. Mai Sam, wha fia ngā waku ia oi, au melang ke phone e mai ele mea, e le sa. E foi se taimi na ia wha atu ai lau pasika o lua o mai ma constable wha au tu manu.
ma fai atu ia te oi i lan telefoni ave mai ele mia ele sa o mea ia la wafionga ia nga e ku ua leo ma e anu i Amerika Samoa e ke whainga renga le petrol station fa mai ia ele mia sa o wha ma vai le i fale ata a nga i sa vai ona ona wale ai nisi o lo a inga sa o wha ma vai mai tua sivi a nga i Amerika Samoa sa ili lumana i o lo a inga and you came back as a police officer in Samoa nga e koe foi mai lea ma aveo e ma leo i Samoa ai o le iai lau wha matalanga against Samuelu Mafulea o le na iai le taimi lea wa iai taimi lea lau wha matalanga le na se mai ia fa mai kala ia le mia i oi lau afionga sa auto e apalai mai le ofisa o leo ma o fa yaku lo ko lua a koe kalia ulo no winga la e sa o ai se Samuel ai ale ai no winga la e sa o la Samuel ia nga e fai ale deal ole kala le a Catherine na e fai ale deal ma leo a e toi fo i mai ma lau statements lea a nga i a fepulea i masam e maua lau ngā nuenga pa mai roa kala a ele mia se makua ke le a upu ole deal ai sa o apalai mai ona o te toi mana o e prove le atunu malo ainga o le wa vale funga va ile masalo mio o le matai Samoa e winga i tu wa inga se i o fa sangsanga mai e tia mari ia o e fai mai nge o le wa e join mai leo e prove ai sa sa o me ia e sa fai mai ia Jeremia sa fai mai la o fa matalanga i Amerika Samoa lo wa afia i le case la o fionga ina wa umona au mai o la utusi ile i fa mali e ina i lava ona olo o iai la utangi Amerika Samoa i mea na tau wa afia ia ule mata upu lea. Ia mawhai mai e lota mai tai lo ia wa uma ufasiri la wa fionga le whamsino. Ia ona tula i e lola ia lea ole ali lo ia Martins. Ia ai o wanga inga i mai e lo i fafo o te tala noa atu i lau tau whafonga mua male mamalu o Samoa. Malole sau no le divaingo le womia lilo mai hava o se tasi nei o moli mau antono le mai tau mai lo tantu o tunu o leva na fa tali o tia i pole asa na tala ia wa pe mai tau ina vo i lele i le fava ia so le o tona i atu ia e hanua wa le tantu moli mau ia mawhina unga fo ia lo ia mali tua leo e toi fo i lawa i tua po fea la le evidence le pe ona taua o le telefoni le ana tu i dantu e le sunga ya Samuelu a ngai i lona ankopo lona tawa inga leo le sunga ya Yeremia e a faila o lewa moli mau i le so Yeremia lilo maiava po le fionga ya misavo e le i o te telefoni e le i va ai se telefoni na te le i tauli maina se telefoni na te ia mai u te le i lo voi pe i se vaenga va pe nai Samuel lilo maiava na mtanga alwenga o leo e nao na ta wantua o sea mea ia kalo i kongo skere fongi leo te leo pe wa i se system fa pena ia wana e mai tau manino ia o leo te fa longo atu o le fa fonga Samu ia na fa mai e le mwhai le poule i fale ata o na fa tino ngā luenga le fa i tai o i leo fisa o tu o le mta ngā luenga o leo ia o lono winga la ava pe o le tūlanga le ia si kako whakarikati ia wai le peina tau va tu ia le fa wa wina o le moni mawa le sunga ya Yeremia. Ia o no le ta ua mai ma le third party. Ai a faila o na wa la nga se fina ngalo le tamita i fa msino po le fa msinonga fo. E le mawhai o na o le tala fa longa mai tu. Ia. Antono la antanto fa talila po le ali si vaenga wa le fa awa. Toi fia la lo ia tu silina ia le sunga ya Yeremia lilo mai. O lea e whaitapo kalamea lewa wa whamai e ia Martins ia male tofa mapusua. O lea la wa whamai a mai o le te vai atu ta ape mai whamasinonga lo ina lo no winga wa mai. O le wha le na tu ue e moli mau mai ia tangata to lua le me Australia lo no inga wa uma moli mau ia lua. Ia, ona whaatari lo lea tae au po aisi moli mau ia la so o mai ai. Wa le mai tau atu ia. O lea ua tau tino mai Jeremia. Ele ise me whapena tupu nā lua se Samuelu ia te ia e pe ona tā ue Samuelu. Ele ia ise telefoni. Ia, ele ia i umani nei me whai mai e Samuelu atua ia ia.
Ia, o le tūlanga la I text messages ia na whapea na send aku le messenger. Ia. Ma wa uma nei la sa tu ina tu luma le whamasinonga ma whaita wina ai. Mari. Ia, whi autus tu sia le fionga whapulea ina la fo ia Jeremia. Ia. Ia whapea I malata le noanga ma whapulea I whaatolu ana piki ia. Ia, mataua anau ia. I le tūlanga ina ia sawe wha mautu le maua Sam. Ia malalango fo I le lango fo I le maua Sam. Ia sa whapena ona sen mai Jeremia la na statements I leo leo. Malana whaupunga ia ia su ina mta upula tua ia o ia. Ia. I le aiso na so tanga I le mta upulea. Mua fiu ia lo ia le defense e kui fasili ia le mia. E le sui ala ni tali malana mori. Ioi. E foi lele I le tūlanga foi lele e a foi nei. O lena yelo na so tanga le mata upu. I le bole sa fa sa tiu te mai le mia. Ile ia lua o le sifinga o e loke le mea la ele ia lua ia o le I la tau na attend. Ia le mata upu na wawala watu. Fatoa o I loa I le asolo na tolu. Ia. Ia, o se tūlanga wa whawhianga I tonu ma le maua Samuelu na umarona tupun mea la sorufu tasi aloia ia le mia a ver ke le fongi mwhari ia ka vale a limong. Ia ma watu ia le number plate ia le mia ka ia le mia lan telefoni. Ia. Ia, o mea na le na whaine le mori maua Jeremia. A le ata ato maua sisi ato anga po le ale mea na o ia isi fesilia a councils. Ia whapea foi ia I foi nei. Le council leo ai foi lingua o Richard Martins ia whapea foi ia le tau whama psua tania to ai loa. Ia mol maula ia e lua ia na video link mai Australia. O le tūlanga na mo le so whangamua. Malo, whauta ia lilo. O le astulanga ia ile wha ua wina o tātou whamsidonga ia na mai tau antu le nawa ia so sauno mai e o antu le tūlai valu po le iwa le po le lumia. O le ele io o se whamasinonga se iwa. I le po. Ia. O le ae alua mangata po le ono. Tasi al whamasinonga na o le aso mua na o le fitu. Ia. Le fiaf. Ia. Le mele ia vai le foi le wa uma wa tele tele afalfa. E fua mai ia ele whamasino. E tele foi ia malolonga I vau. Langa ele la kiki ai kula kukua ia lo ia defense. E matua le la titia. Ia. E ke maluluinga e whanong pula feo soi me whafonga I violo kingo I kongi ole e malulu. Ia. La e lua fasili. You know, le tūlanga whele lo le va ilina. O le mata ina ia tu ia le moli mau. Ia. Feo ia le wha mau ninga. Feo o ia le wha mau ninga o mea umane ia. Le e va ai ia le wha tinonga alo ia al defense. Ia ai e a wha mea whengai alo wape wa kau whali I kalia moli mau isi kain. Ia. Ia ona kolosi mai e lola ia leo. O le fionga I le tamata I whamasino. E tautua na. O le case, e tau ona tilo o le fesiringi, e tau ona tali fesir. E lau... Ono le tūlanga na awa whai ke kūmo le lua I kūla. Ai to tono le lua I tūlana whunga mua I lau mai tau pe fia se furu questions for one issue. Makua o ka le lava kari. O isi tali a moli mau whai mai lau fionga wa whalua whatolo na utalia le fesiringi a lea tai au mai. Ia. Ia, tilo a ia le whamasino ia mawhai mai whanitali a talasa ia. E tauana e tali e whapea mai talasa ile lo ia. E tau rephrase lau visili. E tau tu inatu. Ioi. O tulanga na le ia tatum ta upoli whangamu. E o toi fia fo ilai titia tu ai tele ia fio lilo mai avai tātou povi e pe ona tā ua. E lau tau mai tau atu fo ilai ia. A whai e moni... Ia, tailo ye. O e man tualang sao no anga lilo mai ava o le whapea mai o povi na alo atu ma Sam. E whapea e avantu e whaantau antu I o. O na mai leo le se leni o le povi mua mua. E ai te wato e whaantu le avantu le povi lona lua. Ia e fiua whaakali se povi a wale o akua lilo mai ava. O le ae le whaasa ongo le tūlanga le. E wa le pe mai tauina. Mai le amatanga. O le na whapea le whaamatalanga. O le tino I tupe I vafi. E le na tu ina antu e le ala I le pule. Ia na alua I lo le whaatau povi. A o le ala wafa mai le whale whasi povi. E le o ngianga povi a o kupe ianga au maina au mai o le whale whasi povi.
ai umange elengianga povi. Ole tūlanga nā le iai. E tama to luai o te tā wana moli mau wana na fiafi. Ia. Ia, e o mai isi o le kalanga le fai mai. O le whaatau e semo mea, ai leo ni ana mea o mea a tupuola ala tanu. Ia. Ia, le ala ua sau nei foi male pule o le whale fasimang. Ia. O le fai mai lana tala. Ia, o le ana o atu e o whaatu povi. Live cattles. Ia. O whaatu povi. Mai na te mana tu o le siaki na whai peise mea o le tolua whelwhaafi. Eina wata ala tu whaalua la. E afe ka la le mea ngā umai ai. Awa whiuro la koe whaakali me se povi. Ia. Ia. Ai o mai e asi mai I e kau mai le au whengal wengal next door. Wala ko ringa se so o ma le pāle atu pola la tau whale, la tau whanua. Mai o mai loi I e whai atu lau whengal wengal ia. Woi, e leo ngi mea semnga, e leo ngi povi semnga, la kua ba. Sa o loko o pa povi resi. Ia man tua whai le tā ua atu pola ala tanu lana moni mau. O I e ta ilua wa yaso malu, e ta ilua wa yaso alwa I Australia msau. Mali. Ia alula, o luna whamoe moe ngā lea, o Samuelu. Ia. Ai e pei oversee e tau ofe ia le ngā ngā Samuelu. Mali. Alu ia o nā wese mai leo Samuelu whanofo I malolo lelek. Manolo tau lua sivai. Ia. Ewa ai ala me ana I malolo le whato anga mal papovi. Ia. Ia sau, ia o nā watula ia la tau nofo I si umu. Ia, o longo winga la, o se mea I mai kaula le alua ia tupu, la le tupu ai le tūlanga le wa le fasili atu le. I le pula le fasi manua fe mai pe wana le mantua pe na te mantua tau sanga lua fe lua tot. Ei. Ia, ma lo va taia li no mai o le so onga mai o na nafi. Ia, ma le so. Ia, ma le tau tuli ina lea o le tūlanga fo e pe o ne yaile au talaina o whamatalanga ma whina ngā loia. O loo I tonu o le whale wha. Sino wana o lau o fio. Le ia I tonu I o mo le tātou lawa ia li poti. Ai wha mālo le o na sa I mālo fo I le tau antai. Ia atonu o le wā so lua. Ia toia o a whela le tutula ia I la tau ia e mo lia I le wha msidonga I mata upune ia e mo le maua li lua ia. O te leo maua le pe mo le mau mai lato. Na paua le tūlanga le mātou te le ofisilia tu fo I ai se I Pamanino mai tai au, pe wai tu la o la tone molia. E fai se moli mau, ele I ia e mai ia ia to fali o fata malama. O ia ila vai le tulanga foi le na fape na apalai mai ai. Ngas. E maposua. Foi le tulanga foi le le recommendation al forma I tawona. Ona no foi ali o mole tasile vai yasu. E o le no na malos. Ia o melana le na la yona. Lele itoia e mai la ilma yasol nei. Ia o le tūlanga foi lele wa lena ngata ile amatanga na nga imaia whipulea ima malauli le whamasinonga. Ia o le aile itoe awai mai le whamasinonga talo mai ona umale application nai e excuse e molanga e ola tutuangia whaalpati o lo whaatino I ngalwenga wafu tato whainga pārota. Ia. Ai o le tūlanga tonu la le na e fia ilua po aila o ila tau e molia e moli mau. O te ilo ele, mai moli mau leo masala peto I titi. Ia, ona se I whamanino mai la tae au peto e fia ni moli mau leo. Ia, ina ia fua I eila tātou whaalongolongo foi a wale mele wa i ewa ia kupe saki whanga le mea le whakarikari me to tele. Ia, ai o le mana ia le tūlanga foi le whaftai tātou atinu. Paua le tūlanga ina ia maua tātou reporti mai le whamasinunga. Awa e monia au ngalwenga le ale media o talinga mafofonga o le atunu ia o le ala fo na no fo ki nga kafia sau ifa ai o kango fongofo ia wa akasau pesa kanga sala le mangingo fa makala ko e vai le finga me ko pe vai wa nga me ngalo ngofo kong yo fa masingo ngale le o sa o me nga me fa makala mai ia ai tato talia tai o le fonga mua e tali mai a silina wai e moli mau o tangata e moli ia te fia moli mau leo ala fo la le tunga ngai tauna ye ke isle pe fa mal vai sol nei po afia ia matato va ai po ai la moli mau au tu nisi moli mau au tu leo lele io mai wa le si moli mau le sa kulkulia ia ia le mia
Ia. Wa le fai mai se. Mm. Alu avelang telefongi la ia kar ka vale me umana. Ia. Sauli mongi ngafa mai le sanga Land Cruiser. Na fa fonga mawali mon ta to fa ngolongo ia ila fam talanga. Ele ai na fai Mary Moni ele ai sa Land Cruiser. Na ngata la Land Cruiser lua fa suluiva na ola vea. Le ala sa nei e mia fa mai. Ele ai ma se kalangoanga, ele ai se telefongi, ele ai ma se mea fa penga kupu. Na lo atu sam fa ya tu ya te ia. Ya tatou talia lupe maunu inisi o moli maua leo leo. Ia po la sala tu tala. Pela lango fa atasi mau ia. Mai la to wa mai atu. Ia il tau mawhainga e sa ili la mi o tonu al mata upule nei funga mo. Malo fam taya lilo mayava ole an tanto mai tasi pe ona e sau no ele rivaing ole fia foi pe le ilo malos ele nganta ila tino ai silsili ila le ngama ya lava papale pe ma lava pe le on sai ina ia mai ole le tanto nga wenga ole longo puili ole pa ia mal malu sa mo ele nganta ni New Zealand ia fa pe foi la lang ya to i to banga ole nei fa mi sinonga mto tia pe ona tu lai mai ele tala fa solo pitol tanto tro ya tanto to le tuolo soi fu la so anta tanto to fisila fa yai lona lo fa malona nga le ai to lo mai so fi ngalo tanto filo inga ile so ya tai la vai la to fa fonga mua ya mua la va na fa aftai atu ya Samoa lo mai mo fa fonga mai ya la fo ise tau tu ale wa o ni tangata mo lo to pa ia ma walunga me se fo i se fa fonga angal tatu watu nei Samoa ia mai tu e fia la lang yo no papa a o ise tatu watu ia alo fangia ile atua fa malia ina lo fina ngano se tau tu ale wa a fai fo ia ise pati wasala ia fa mangalo mai la to au na ai tatu fe lo ai tai au la fo ise tala tai au ia men tawal mangal fa masnonga ia on a longo atu lava walo tu silfia mo nei taimi manuia la tu te fa wali funga mua mana foi nga renga ai mai se fa manuia le tu se tatu watu o mai mo fa funga mai to fa se fo so i forma ia manuia le sionga ia lilo maiava maina vai misa le suyo le tanto wala leo ngalui puno wai mai tono Samoa wale longo puia li o lo tu pa ia malo o to